Tun ma hian electric bill kan choi san thei chan thin le inven thei dan te awem ite atang pui kan han soyenga tun kan video hi kalawin puat sai ruk to thin ma se ka pui tin mai thei lo ania hun te kan nei thin lo wangin video siami hau tak vea tu mang huna kan ron pui tin thei lo ni chuan masa in kan soi ma in heng kan kut chuak thei min lo mel thiat sakin min ron dor ve ula kan tia mi tam zawk in lo chhor tangkai ula ti kan du thu sa mania phone number kan tar lana hianin min ron zot fia in nemo awm na hun te ari thei na hun te a zo thei atin kan hen atang pan lei thei ni ti kha min lo hriat sak don nia hian voltage protector le ampere protector a hianin ti hian a chung zawk hi kan current niam le san kha alang reng ta chani somnga chung lampang hi chu asang deuh le kan huai hi ampere lan na ni poimo hmasa bera chuan heng kan meter box ti mai la energy meter te hi fit nga ai sang om turan lova fit nga ai san chuanin reading lak huna khanin number hi mu sual pal the ni wangin hei department dan po ni hrim hrima fit nga ai sang lawa hen da turani reading la tu ten number hi digit khatemo lekpo a number kha lo ti dang lam palin lo mu fu lo palta se electric bill hi kan choi san vak theina le kan choi hiam theina chan sa sang e ma tin tun thla anga an reading a hi thale le peka a chuak chau zera kha kha a hriat angai ve chan chu tun thla kan man hi tun thla bill emo kan ti chuanin tun thla kan hmang mang si lowa kan va choi hnem ve kan ti fo thei ni chuwang chuan kan electric bill tun thla kan pek hi thmasale mi kha ani zer ani ti kha kan thriat a poimo ni chuan electric bill a hi unit zachin hnuai lama choi tur zat le unit zachin chung lampang a pela kan choi tur zat te unit zahni chung lampang a pela kan choi le zat tura zir te khanin a re the dang lam veka slap 1 2 3 ten an ron then thina khang kha e chhut chho veka tur thena wangin electric bill a hi ti sual thiang lo luk angai ania ma ro chu nichin kan soyang khan number te ti sual pal hlau chuanin department khan an du reng wanga ti sual an ni lova number mu chian thei lo tura kan meter te kan da that tok lo wang te ri ve phone ni ti te po kan hriat a tha ome tuna kan soi tum taka han lut tai la electric bill hi kan choi san theina tam tak zawk a hi chu mizoram a chuan power supply kan nei normal lova du thu sama chuan volt zahni somni zahni som a hian hniam lo se du thu samania chumi aya ron hniam hun chung kha a rei chuanin heng kan electric man ruwa hitar lampang chi zong zong te heng gizar te erong bol na thuk te tin room hitar te tin electric iron kan ti electric istri te asata wanga vodron siam thei ti vodron siam thei heng fits te le water filter then khat alum le vo ther chua thei te tin heng AC kan tiang chi te po hianin ai hitar system kha an hmang veka tin he deep freezer kan tiang chi te po nen chu kha tiang ho kha nin ni karen an hmang na ni intina na wat sang khat chin chung lam pang hmang ang chi ho hrim hrim hi chuan karen hen du normal em a thata kan han tho theina tur chuanin a volt ni chin kan soyang khan volt zani som te zani som thum ai hiam an ron ni to hrim hrim kha chuanin automatic ta kan han tho theina tur ta na kan lo her sa lang chi te kan lo set to ang kha a thleng hare mem thina a bik ta ken heng gizar te phei chu 24 hour in kan lo on tlang puya vol zani som zani hnuai lampang le za somret hnuai lampang kha bin kar za somret le zan hin kar te po lo mai thei then chu khang ho khanin khatiang vela hiama lo om to chuanin automatic in off thei lo khop khan 24 hour in an lo tangar ngar mai thina chu chu kan electric kan man na chan le kan electric bill san thei chan te po lo nia tin he water pump chi sang sang le induction motor chi sang sang te heng po hianin vol zani hnuai lampanga chuanin du thu sam hian nan thok thei to thin lo ani thok thoma sela kan man hun chung kha ati rei zel ani entina pakhata tui kan lo pam ta vol zani som thum vela chak taka apam zo zum zum thei la in
zani hnuai lampang za somriat hnuai lampang te za somriat le za hingkara om lai te khanin an lo pam chak lo hret ta thin ni chu chuanin kan man hun chhung a rei tir ta thina karen an hiama wang khanin kan mana kha anadon lo bik tina ni chuang lova heng energy meter hi chuanin a volt lampang a te vak lowa kan man nat zong ampere kha alo hriat zawk awangin kan hman nat zawng a khan meter kha rawn kal a rawn nor na thina chu adim awang ngot khanin current kan hmang na dawn lo tihna ni chuang mi alo ni electric current kalna hrui reng reng hianin load an lak chuan magnetic field an siam vek maya khami magnetic field ron siam tu watt electric man nat zawng at a he zawng watt kan tiang chi ho kha tianga kha kan hman tam po le helai energy metera kan hman nat zawng lo hretu kha khanin current kha signal kha ron pe chuak sang zel thin ani chu heng electric heater lampang chi rim rim te thil vir ang chi an hathok ang chi te le man ro dang dang heng ho hianin current an hmang na a voltage an du don nan du normal ani motor ke pam na kan tiang chi te air compressor chi sang sang te heng po hi chu tiang system vek choni wangin volt zan hi som thum le zan hi som ni hnuai lampanga chuanin nan thok chak to ani a station mun puya hianin transformer lian tak tak bun eng ang mai la veng chhungina kan lot lak nat dana hi adang a hniam lam aina sang lam zel ani awangin transformer hi kan hmang overload deuh tlang pui vek ani chu zo tak ne takamin chom theia electric bill claim thei tur hi chuanin transformer hi veng tin hen kan mo hnem em to maya chu khotlang thloi tu te le department lampang te po in hre thiam tlanga heng kan har sat na hi sut kian thei dan te po om in kan ringa Mizoram sarkar he kan sarkar ina electric bill ti san na hi chu a velek ang chau zo kani chu zong zong ai chuan electric power supply hi ni kan mu normal lo awanga kan electric bill san na hi ana sa jok da ya ana tunang zela kan kal chuan ala na sa zel don chau ni te pona langa ni tunai a chuan in tin deuh thoi tin mai to teng tui pam hi atlar to khop maya kan mang na satwa apam chho theng zo tho ya wanga ate lampang kan chu thin hi atha ka tilawa electric bill choi tlem na ata na min pui tu ta na chuan antenna na 1 hp ina rang taka apam kha zung la in 0.5 le 0.75 verina anpam kha hun chung rei zong kha ai nang lo le ni kare nan he zong chu lo inang lo po ni se khami an hun man rei zong in thau lu tuk kharin karen kha an lot bat rei tir thina ni in an so tok ngor ba kai sang alo vor phei chonin kha kan ti pa ma kha ron nor le thina chu chon karen kha enga mo sa tin ale tam takin ron nor let na thina chu chonin kan electric bill kha aron kal na tir ve theini du thu sama chuan 1 hp chin tal hi chu mangila ne ve wa hianin han pam zo zung mai sela chu atha a karen tle ma lo hiam deuh lek pal ko khanin apam zo ol bik hrim kha athat na ni kan electric wiring hrim po hi tun ma eng deuh chawa kan man ang kha ni thei to lova tun lai chuan room hi tar te kan lo dua e rong bol na thuk chi sang le tui lum theina chi sang te kan lo ma mo tin na then a chuan ac te lo om boka in welding machine te grinder neu wat sang khat zanga sang khat chung lampang chin man nai kan nga to ni khatiang kha arwala pani pathum lot tulna in te po oma geyser pani pathum te kan lo manga auto regular kan lo on ani phei chuanin khang ho nan lot jong po kha wat sang ruk chhobor vela lo ni to ni chutiang ngai to chuanin kan wiring kan electric wiring hrim a hin chung po hi he kan man tam zo chon 2.5 kan lo mang ta ni a neutral in rin tom tira a phase line mang chawa mcb kan then sang hi a fu vak lowa a neutral kha an lot kha arit to lu tuk thina kan theina chiat theina chance kha asang ani chuwang chuanin distribution board hemi mcb kan vuana thleng hianin kan then than du room ho
akha a neutral le a phase in kopin pot thleng thini la du thu samania tin energy meter le distribution board in kar hi 2.5 mm ai dian kan mu thei lo mo kha in kan wearing na 2.5 ina zo to bak ai sang kan lo mang do na ni chuanin 2.5 pani han thop in amar dan in rual taka a neutral le phase in kopa han thop te po kha a thae me ma chu ka chu dia ti na chang kan hriat lo chuan in chung kha kan lo wearing na khan kan then som na 2.5 mang kan then som na ho na an lo ta kha an lu tuk to thin tin lo ta san po le akil na le azom na te kha an het thai mem turania heng kan switch te po hi ati ra ngete mem ma se lo rein me che rang te ni wagin a rei thret ta lo het lo thina kha tiang het lo khan light te khanat on khanin a check ser khanin load lana lo po ni se heng antenna na mobile phone charger te LED light pakhat lek iti mayang wat zan hoi lampang chau po ni se la heng SMS mang chi hrim hian kan on tir hianin switch til anin contact na ain zo ain nek na lai ve kha ati track na thin bi ka khatiang khanin switch te an he mem maya hei wang hian in a kil na hi a nget ta poi mo bi ke mem bokani abik takin MCB le energy meter kan kil na hi a nget the poi mo le zol ni a chan pakhat zo ka chu an vai an ron tran khom to ran ron lu khom vek to nuwa an lot lak na kal kong khat anin man trom na line ani to bik wang ania energy meter po output le input a hi achung zo ka het nge ni ti hriat chian nuwa anoi jok tai chau tur ni anoi jok kan kil nge ma sak chot achung jok kena kil het thai ma man thange yem ti kha hriat to mi lawa chu apoi thina achung jok kil nge that nuwa noi jok kan her nge chau tur ania MCB te po ain man lai aware man lai tam theina tur khanin athuk zo ang chen chau kha wer kha khelang lovin ain thepe mo len thepe jonin khatianga full tai tak tak a her nge kha apoi mole zol ni tin MCB hi a tip theilo te aum ve tho ni thara po hianin single MCB howa hian double pole la hianin heng isolator hianin MCB type angin om ve ma sela a tip theilo ni ti hi hriat apoi mo a double pole apo MCB miniature circuit breaker tin je kho kher hi thlan tur ani chu poi mo na chu kan then som na single MCB ho kha a reit lo thalo pal emo a thar tir po lo thalo kha a om thei thina wangin kha hoina an tip theilo nu po a heta a bul berina a tip thei kha apoi mo ni chu ti lo chu akan vak thei distribution board vela khan ka nga siam thei ni hemi kan soilan tel kher dun than chu line het lo trek ser le khatinga saron om thin khanin kan load zong khanin heta energy metara a magnetic field siam dan khan asa takin ron ti buai thina chu chuan energy meter kha aron kal chak tir ve thina hi line nget apoi mo na nia trek ser the om chuanin load lana lo ma se meter kha kal chak ve thei thina ni chu apoi mo rongot mai ni tikhan electric bill kan choi san thei chan le kan in ven thei dan tur tlang pui kan an soi kha kan the thiam tur angai la tu nang kan kal chuanin kan electric wiring te rin om tho kan thebo kan ni chuan kan in vor zo ngei tur stabilizer lian thate to hi kan man te po ala tul chodon chawina hriata heng hian in voltage normalin na ron pe chuak dona khang kha kan bill save tur chuanin vol kha zani chin kan ngai thlang khan zani som thum zani som chung lampanga an om thei nge kha angai bi ka ni chutiang tur chuan stabilizer thatak tak kan mo a stabilizer thatak tak mang a na thok tur chuan MCB tha kan mo bawk ani a to ber kan soiran le du ram chu electric wiring a hianin neutral line a testaran hola eng ve thei a face lama po eng thei ani na taka chuan neutral lama hian testara holin eng thei lo tur ania chumi a eng ve thei om chuanin neutral line a khan a lik tel tina nia chutianga lik chuanin kan outline siam le kha neutral line kha heng kan electronic man ruwa hawa hianin anin hnai bi ke mema chumi chuanin outline a kha a chu charge tel let thina
electric current ina amaron kalpui neutral le phase ni lo thil dang azu charge tel khanin meter kha aron nor kal chak ve thei thin bokani tin kan art line siam te hi akhur lo nei po nei la heng art line khanin kan in sakna rot le kan in ceiling na thirang chi te alo dai khanin alik ol le zual boka tin neutral emo a face in emo a heng in sakna rel thir structure te le kan in sak na hi mi rot alo dai bok chuanin engma lot la lo angin in ngai mai la khami kha alo se charge tel chuanin kan energy meter hi akal chak em em bokani chuwang chuanin henga hian kan film khur ra thani neutral line zoka test ra hola eng thei lot la tho sia om thei ve tho chan then khat thi om theia chu energy meter atanga ron chuak le chia hi aniu thala alik tel ngal chuan hemi kan connection lak luna atanga transformer in kar emo transformer chin to pa khanin neutral load rit lu tu ka wanga a neutral ni na hlo face anga ron kal kha om ve thei bokani tin chu tiang ni lawa kan energy meter thleng a him thata kanin chung line a neutral line a eng ai a test ran hola eng ve thei deuh lik awm ani chuanin kan wiring na kha neutral line a nghet thatok lo emo kan neutral line mana kha ani na tur bakin a rit a overload wire a te deuh te pawh ni ve thei ni khatiang wang khanin neutral line lik thei dan hi chi hrang hrang awma kan han tar dan pahnih kha pawimawh zual ania chutianga ang hunah chuanin ama charge mil pui ni lo ama charge mil kron kal pui ni lo thil dang ron charge tel khanin entir nana ceiling na rel le rangwa te in sakna rot ang chi a han dai pal khanin energy meter hi chak deuh na kal thei thina chuti ang check a musuak thei tur chuan uluk taka check a load kan lak mi lo laia energy meter lampanga nor let charge let tu om le om lo kha kan chui chu angai to thina ni no le tun tuma chuanin khati zong kha kan ti lan theile ni mai selangin kan electric current man dana film khur le zual turin kan hanin ngen zui bok ani e